dia obrigado a ouvir isso que tuan clarifique tuan ba kunda se toma ba pronai se toma ba harina se roto katika tempo de neva ia lugar si senhor Muhammad Sofian telefone hau atu ba neva atu clarifica ba MSR neva também que tempo neva itania primeiro ministro Liu Husin neva maka depois hari a situação dele mabarak nema ne para no tambah hari seda maka acontece então ia neva ia senhor Eduardo Husin Muhammad Sofian ia neva mak bulu tam nia mas tambah neva tambah ia neva mabarak ben para de haret holik bulu hau ba clarifica ba primeiro ministro com a situação dele então ia tempo neva mas hau ba neva o di hati telit kata senhor Muhammad Sofian ia contrato argumento barai neve mak ni ocupa ba tambah prosesnya desde o início, né? Comecei a quinto governo, sexto governo, mas o oitavo governo foi ainda down, né? Maka hetang acordo, assina contrato com o senhor Muhammad Sofian, né? Tambah ne lok mebali neva, nia halo emprego buat timur wansira do timur do buat do hira, maka servis samut ke neva, tambah ne maka hal bakar ho diklarifikasi ba em neva kata senhor Sofian ne nia usa sasane tuir lei ne legal. Agora, atu de hende tra fatin da nevane tempo Indonesia fatin mamu kela hutu. Are total toma dia are tastolune mamu kela. Depois ia tempo Indonesia nevane harus hanesa ema ida neve makulu hanesa tekniko suka trai ia kabupaten ini ya badan pertanahan kabupaten ini maka suka are nevane mamu kela i tempo neva suka tu di halo umauan sirne be maka wardang ite boxe hari na kun herbane fatine usa para bele halo pameran quando loro 17 agosto 17 juli ne sira usa para di halo pameran henaba mesto ikus mai depois do conrascan maka emabarak mau kupate fatine ba tambah ita lahatene tan saida mak sira ba kupa fatine ba depois tuiros mai conflito entre si henaba musuh tambah o hanuin kata siram emni aman da behana ba o ni senhora kupa fatene sira fo fatene de aluga faleba senhor Muhammad Sofian mezual amus lahatene da mezual lahatene kata ni aluga kala ya mesita de kata sesanser ne ben maka fo aluga ba rais talone fo aluga ba pribadi ni ilegal ne governo consider ne halo crime lebe contra lei numero 1 o lei numero 19 também deve halo contrato arrendamento ba ema privado ne so estado basa sang deve estar nia pronto hal to ne ba para explicar clarifica ba el tempo ne ba senhor primeiro ministro ne ba hoto explica para senhor primeiro ministro hatene kata los fate ne ba ne i contrato arrendamento ho ema Indonesia dan Muhammad Sofian deve halo hela ne mebel ne ba maybe ia nesse acompanha katakan nine barain pe maka daune antes ninya halo heleninya fatin pe maka bapa usa ne ketika kata raini urnya usa bodi kuda ni modo no halo ninya negócio musene pa maka antes ninya entrega ba ia bapa bodi halo negócio sama mais ou menos terasnya hari ini bisa Hoy a explicación da kata tempo Indonesia are nerva si de daunde la biskele nerva so e tempo be staro Indonesia ma kala le uma ser lu bombo ti halarang te potere i mo vi ha lu tu halu tiane tempo nerva halo per de poesia loron 17 de agosto loron 17 de agosto ho loron 17 de julho ne halo pamera nerva halo ite bo se are kata tinda barak ma ia tempo nerva halo nerva nebe fatin ba si de daunde la hel nerva Fatin ba arena mamplos lagi sedang datang haus servisi terzi problema servisi badan pertanahan nasional ne pemerintahnya agraria pois muda ba ia 90 ba 91 muda ba badan pertanahan nasional badan pertanahan nasional ne haus servisi kabupaten dili bulan 2023 maito 99 arena ba ne mamkela lagi sedang dan okupena ba ia tempo makman sedang okupena ba ne sempre baduni sai hutu deve raine var vai estar bebera naik ketika naik uma naik be mak hela ina ba uma ba para be mata da untuk bisa lalu ini mebel ne hata tem kata nia bele nia mas bele apoio di siru de pali governo kare de governo ni resa ami hare atakse mataman ya kermintu lu mai estar e bapane
Indonesia, cidadão Indonesia ne hataman ya requerimento mai governo para bele usa sasane ba ne kerja am considera nain maka Muhammad Sufyan ne e raine estado raine la cidadão iranian raine tempo tempo Indonesia ia senhorita ba klaim ne ba mas estado Indonesia de yang lost nian tambah faktus lah ia agora to Indonesia mas mehetam na fatin atau kongraskan mas mehetam na fatin di estado Timor Leste mas dehen kata faktus ne ba faktus la ia dokumento rumah la comprovas kata nene nian tam neve considerado kata sesane propriedade privada do Estado neve agora kata ita tem ser hareba base legal halo contrato ne ho emisi cidadão ne tamba lei haruka para atu bele considera emne pedido ne cria campo de trabalho baitanes itane cidadão Timor Leste bele makala ia de serviço de desemprego lá. Ok, obrigado.